إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري حديث أمير المؤمنين قال قبل بفا والإمام البخاري يكلي يقفانو قال الأدب المفرد مي هفتاق مي مجليه أغن من كيامون داني كوريغا أغن من نوني مي وي بابو أي بابو هجرة المسلم بابو هجرة المسلم مسلم ميهايا غلون كاندالون دنگ بابو ميگه مي بابوغا ألغن من واني ميگه كوريغا باي إترو بابو ميكما غولي غتون إترو بابو تكي جنسفا ميها إن أخا إن أخا غلون كاندالون نوت مسلمو ميهايا غلون كاندالون مي بابوغا إترو حديث تكي ميديا مجلس توغا ألغن من واني كيا إغتون إسلام دين أي إيجي ذاتوغا إسلام دين إدي غوالني نستكم إباوما إنما يس الله سبحانه وتعالى إنسان إكيم إنسان إكي طبيعتوغا خلقو كربا فواتي بكم مجتمعوغا إكا كوانيكيغا أننا غلوم باين حالتوغا إبا كندگنده එහෙම බෙගෙන් ඉස්ලාම් දීනුගා මිකමගේ හුකුම් තක බයන් කරබ්බා ෆයිබවේ ඉන්සානුන් එමිහුන්නකි රොලියන්න බය දෙරවා බය කම්බඩවා බය එහෙම බෙගෙන් එකක් අනිකක බය ෆහර් රොලියන්න කන්තත්ත දිමාවේ ඉස්ලාම් දීනුගා මිගොත එකක් අනිකක දෙක රොලියයිස්වා දුනියවි කම්තත්තහුගා ඉන්සානුන් ඛල්ක් කරේෆවා ගොයික්කමුගා වාති තින් දෝහගේ මුහලතේ ඉන්සානා එනාගේ තොබියතට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙබ්බාෆේ ගොලොන් කණ්ඩාලම් හුද්දක දිමාවා කන්තත්තහුගා දුනියවි කම්කමුගා ආදි දීනී කමෙග්ග වෙජ්ජා මස්ලාතු හුරි ගොලොන් කණ්ඩාලම් කමුගා ජම මීගනේ මුද්දතෙබ්බස් මීගනේ මුද්දතෙබ්බස් ගොලොන් කණමුගේ එම ඉස්ලාම් දීනුගා හුරිහා කමෙග්ග අදබ බොහර වර ෆුරිහම බයන් තෆ්සීලුක මීනි කන්තත්තහුගා ගොලොන් කණ්ඩාලම් මීනි ගොතකෂ් බයින්හාර එත්තකුගා දීනී ගොතුම් මස්සල ජහුනීමා මීහුන්නා ගොලොන් කඩාලීම එන රංගලොඤ්ඤා ඒ ගොතන් ඉක්තියාර කරනවා බයිෆාරග ගොලොන් ගායම් කුරීම මිහා රංගලොඤ්ඤා ඒ ගොන් ඉක්තියාර කරනවා මස්ලහත වරිග එහෙම එකමුගේ බයින් හුකුම්ත බයන් කොද්දේ හදීස් වස්ෆුලතක මිහාර වල්ගලමෙන් කියවම් මෙදනි මුස්ලිමුන්නා ගොලොන් කෙනුමා ගොලොන් හොරි අදබත අදි ඒගේ අස්ලකි ගොලොන් නොකෙනුම් කම ගොලොන් කෙනුම කීෆා ෆයිකම් බයන් කුරුමට්ටක ගෙන්නාෆාවා හදීස් වස්ෆුලතක මිබාබුග මෙන්නනි එගොතුම් මියතු අගොන් මෙන් කියානි අබු හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරි රිවායෆාවා හදීස් වස්ෆුලේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාෆානි قال لا تباغضوا තිබාමියුන් එබ්බේක වනෙබ්බේක රුලිනානාශ මි රුලියකි මි මිහුන් ගොලොන් කණ්ඩාලම මෙදෙරවස එහෙම ඉමාම් අල් බුඛාරි විතාංග මේවා කියන රුලිනානාශ වලා තනාෆසු එකක අනෙකක දුනියේ එකංකමුගා වාදම කුරාශ වාද වෙරිකම කීවස්මි අමන එම්මෙන්න විසින්ගෙන මි රුලි වෙරිකම ෆෙදේ මෙහා රමන නෆෙන්නානේ මසක්කතෙක්ගේ ව්‍යාපාරයේගේ එව්වත්තරගේ ව්‍යාපාර කුරා දෙමියක් වෙජ්ජියාමති බේනි එකක් වණකක මූණු කැඳි ඒ අස්තු වාද වෙරිකම සෝ එහෙම එකමම්ම ගුෆහිවා කීවගෙන් වාද වෙරිනවාශ හංකන් කුරම්බේ එකම වාද කුරාච්ච දුනිය එකංකමුගා එහෙම ඉස්ලාම් දිනක මනාකොෆ්‍රමනි දුනිය එකංකමුගා වාද කුරඤ්ඤා වාද කුරම්බි දීනි කන්තත්තෝගා හේව කන්තත්තකුගා ආඛිරන් හොදුමුගා එහෙමගේ මිත රසූලස් හදීස් කරවා ෆනි වලා තනාෆසු තියබෑ මිහුන් ඉබ්බේ කණෙබ්බේක වාද නුකුරාෂේ ෆඛුරු වෙරි වේක කොණිකක දුනිය මේ ගොතුම් කන්තත්තෝගා කුරියරුම් හොදම් තිමන්නා මේවෙනි මිහක වරේ මාරංගල මේනි කමෙක් කුරමේ
නොත මෙවෙනි කම මෙනි මිහුන් නවර මෙවෙනි වරකල්ලා අරගෙන හොදම දුනියවි කංකම මෙනි කාන්තත්තවග එක කොනකක වාද කුරුම් ඒ දෙකොළවරිකම් ෆෙදේ කමකමක වාතිවෙගෙන් ගුළුන්ත කෙණගෙන් දා කමකමක වාතිවෙගෙන් හදිස් කුරපණි තියබෑ මිහුන් එක කොනකක වාදනු කුරාෂ දුනියවි කංකමක වාද කුරුමකී ඒ ගුළුන් කෙණ්ඩේනකම එමෙ රබියා සස හදිස් කුරපණි වලා තනාෆසු වකුනු ඉබාදල්ලාහි ඉඛවානා adi tiaba mihun Allah ge alantake gotuga ahuntake ge gotuga wash wasiye korabani ahum ebbavantaka mi islam dinuga aslaki wakibe nudash wakibe nudash aden efoga mi babuga ituru hadis wasfule gennawa famani Anas gefanu garihum Anas gefanu vidhalwani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu hadis korabbe ma tuwadda ithnani في الله عز وجل دميها کو الله حتکا لو بنوے او في الاسلام نوت اسلام دین حتکا دميها کو لو بنوے فيفرق بينهما الا ذنب يحدثه احدهما دميهم الله سبحانه وتعالى واكين قربے اتنن کوم سکا کو پوری فافا کا لاگے منوی اینا دميهم الله حتکا گلفوا دميها کو Allah subhanahu wa ta'ala edemihum wakinu kurabane edemihum kurakome sekaku kuri faafaka lagem menui emiga mi hadithum warabbadu faida enge balibe islam deenaki mi mistakun jama kura deenekka adi faafayaki mi ebbe ko anebbe ka gulunta kanda ala waki kolla ichikka faafaka sob mistakun getere onna gulunta kendegen daakam Allah subhanahu wa ta'ala faafa edemihu ko Allah hattaka gulejjiyama edemihu waki kurafani emihun kura faafa ge sabune kuri faafa kunne mitanga hadis ke lafzu ga isawati yuhdithuhu ilmen vidhaloni faafa ge tereng emme bod faafa ei muhdathat ki arabu ga miken bid'a emihun ge tereng komme seka ko dinan alakkam gename Allah subhanahu wa taala emihun e waki kurevi bay riwayat to gannani illa bihadathin manaki bidu'aka gulagem menowi waki nukurabwana ehme amiken ege echki ekueri kamaki eba egge diimeri kamuge mancha bina wa echkam eba egge diinan emihon e ule diinan emihon tabawa minbarege mancha bina fa wa echkam ekueri kamaki ei diim barikashwa waraka mihonge iman kam barikashwa waraka gulonta kendegen daanekam gulunta barikashwaanekam adi faafa faala wajjiyamus mihunna yona gaaykam durwegen daane mihunna yona gaaykam durwegen daanekam ehem bima uhu vetterikan tahqiq kuram beenum waanama agunu menna onnani faaftakun durhelu faafe ki mi gulunta kandala ichekkan mi hadisun agunu menna engejje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fani demiha ko Allah hattaka lobinwe nota demiha ko Allah hattaka eka koneka ko lobinwe edemihum getere eka ko kura faafe kunne Allah edemihum waki wam medveri kurabwa ituru ehen hadis was fulegga mi babuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwani Anas Gifan garihun riwa kurabwa kale Gifan vidalawani Hisham bin Amir al-Ansari ibn ammi Anas bin Malik Anas bin Malik ge budbebe ge dari Hisham bin Amir al-Ansari vidalwiye wa kana qutila abuhu yawma Uhud ekale ge faano ge bappa Uhud hangurama ge duwahuga wani qatul wefe shahid wefe mane ke ekale faano ge maikkan rabi mi bayan kodde mehara hadis riwa korabban ayruga sahabi bekaloge nam genwa farawi itur tafsil mita debba fani kalefanu bappeki ei uhud hangurama ga shahidu bekalike annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabane ko kalefanu adwesseviye kalefanu hadis kuraviye la yahillu li muslimin amwes muslimakan hudda begenne nuwe an yusarima musliman من مسلم أنا مسلمة يا قولون كدارم فوق ثلاث تندوا هفرجنا فإنهما ناكبان عن الحق إغوتا تبيج كمغا وانما إدميهم بسماني حقوق مغون كبا في
sola hadis kurabbe la yahillu hudda inwan halal wegen noe muslimago tindu havre ginen anekaya golon kandalagen hurun adi e demihun egotuga tibiha hindu demihun vestibi haggumagun kibawagen madama ala siramihima e demihun golon kandalagen tibiha hinda ko tibi haggumagun kibawagen وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه أدي إدميهم قتريم إم فرتما ميكمن رجوع مقولون كنا من رجوع واميها كي ميهايا فيكون كفارة عنه إكم مجندانه إنا يكوره ونكشوك كفارة يكا إم فرتما رجوع واميها قولون غايم كورم عنا ميها وانه إنا كوره ونكشوك كفارة يكا إكم مانه سبقه بالفي أي إنا رجوع ومغا إسويتي وجم وانا وا دارمايكه එමා ඒක මානේ කි දෙමීහෙක දෙතරේ මස්සල ජහුනීමා ඒ දෙමීහුන්ගේ තරෙන් එම්මෙ ෆුරතම මස්සල හල්ලු කුරන් අනකා කාරෙග්ග සලාම් කො ගුලම් බදහි කුරන් මස්සෙක්ක කුරා මීහාය එනා එම්මෙ ෆුරතම එකන් කුරීති වේ එනාගේ ෆරාතුන් වෙෆවා හුත්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒක සබබුම් නේ නා මාෆ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනා ෆාෆුස් එනා ඉස්වා ඉස්සුම්ගේ සවන්නේ salam kurum gaina iswa nota wahaka dekkum gaina iswime ei ena kurawunu ena e arage faaf nota ena ge sabun demihunge deme duga jehunu masale jehe medwer sabake ena kamga bies nota enu isfafa evs kafara ige gotuga bana ena iswun migen ege echki debaswa hinduga sulhavumga demihunge deme sulhawan amillan iswumuge maikam isumuge maikam mi hadisum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadisum bayan ko rabbafa miwani mi waragina faharu amal men nabagotaki demihege demeduga massala jehunima anikahage kariyadda mitibeni ladugane fanwata mitibeni daannu keriba bay faharu bay shubuhata ena mikama inkar ko faane ena faratun edebegemma natija en ulibidane mikahala kantatta mikahala bay wahumta aisken almonmen eba nafsu manakure mikama asol sadis korabani mikam iswa miha allah ena kafara gotuga ekan labwane ennames rasulullah sadis korabani me kafara gotuga labwane ena shaytana visnadeni amukom mihunna ege fara ege sabun ko man faida nete afayaduna sena qabul qur'an ki inone husulha qur'an uluna kasbaka dakkawna sena qabul qur'an ki inone mikala viston tak shaytan am ko genna nabi sallallahu hadis qur'ani nune ke etaga emme hewa mihun kuri ke bay hadis ga is gosawane emme hewa mihun ke mafratan salam qur'an me hadis rasulullah sallallahu hadis qur'an mani emihun geterein sulha muga emme iswa miha waane kafara එනාගේ ෆාෆා කෆාර ඒ සවකි එනා ඉස්වීතියේ ෆුරතම ඉස්වීතියේ وإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا එදෙමිහුන් ඒ දෙකොළ වෙරිකම ගාතිබේ මරු වෙච්චකම ගාවානම දෙමිහුන් කුර එකකුස් වර්ග යනවන්නා දෙමිහුන් කුර එකකුස් දෙමිහුන් එක්කොස් වර්ග නුවන්නානේ මේ හදීස් කා මිතාංග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බොඩ ඉන්සාර වරන් බොඩ නුරක්කල මිතා බයන් කරබ්බා ෆමණි egotuge matiga ekak wanekaku tibe tindu havvara gina duwasman den gulun khanda alagen tibe demihun ekkom marwejjiyamu ekak wes suwarugen wanna ekak wes suwarugen wanna ade mi wa'iduge bodukam migen bayame koddeni mikamuge nurakkaluge bodukam enames mi fada wa'iduge basfultakuga ahlus sunna wal jamaatuge aqida aki muslimekkum gawanyamu tauhiduge ahlu verikkum gawanama kom misduha ko ngena narkain salam be suwarge wannane narkain salam be suwarge wannane migen dalil kurani mikamuge no ba kame fa ge bodu kame suwarge duha ko no wanna wa ke none emeta rasulullah sallallahu hadis kurabani migotuga tindu havvara gine gulun khandagen debami hustibe marwejje kamuga wanama
එකකුව සුවර්ගයේ නොවන්නානේ දෙමිහුන් කර එකකුව සුවර්ගයේ නොවන්නානේ wa in sallama alayhi fa aba an yaqbala taslimahu wa salamuhu radda alayhi al malak den egetere ekaku isbe salam kurima egetere ekaku isbe salam kurima salam banagatum ena inkar ko fiyamu enage salama ena jawab des malaika be kalum jawab dene enage salama malaika be kalum jawab dene ami waragina faharuga ghafil weve kamani astu isbe salam kurma debas wahiduga diu anika kaja mi hagigatuga waram madum menu waram madubaya kam menu libifa nuwa khulage e miyun geterem gina mihunnaki mikantattaka wara ghafil wefawa mihu e algon men geterega e gotaki mikantattoge ma'lumatu libifa nuwu adi bayen harettuga fahun adi annane adi mige tankole mati darajat e mati daraja wasili ma dem mi bayen nannan ane kimihunge adawatterkamalu ruliweri kan ma bodam macchadiya ma dem waran udaguwane mi marhalaya mihun da mi huriha kame bina famani mi huriha kame bina fani ebege diimberikam dhaifu muge maccha diimberikam dhaifu muge maccha ema mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba famani mikaman iswa mihage maikam mulin mes mi hadis ena salam kon iswe salam kurima adi ena jawab nu dinas malaike be kalon ena salam assalamu alaikum salaka ruliyas sonna miha iswe salam ena mikurani kurima ena ruliyas kin jawab nu dinas malaike be kalon ena ge salam raddu dene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ema bayfar wagotaki mukola dek mihen dekolo wer wima kurimatila salam kuram birungane jehelombe ei manawanekan igeti ena aisa aneka aisur oli igeti ena deke aisur oli ena igeti wegen ena ekam manawegane bayfar mi manawe gatumaki ei rangalu manawe gatume nukan mi hadisun eba ige esabaki ena adi salam balagutumaki ena ge zimma gonna kame nukan balanugatas malaike be kalum ena ge salam balagannane rasulullah sallallahu alaihi wasallama hadis kuramani wa in sallama alayhi fa aba an yaqbala taslimahu wa salamahu radda alayhi al malak wa radda ala al akhir al shaytan alim mihaya raddu nudim miha raddu dene shaytana assalamu alaykum bana iswa miha ena salam raddu dinuma aneka inkar ko fiyamu malaika be karaku salamu ga raddu dene wa alaykum assalam ena adi inkar kuri miha raddu dene shaytana kihine raddu deni shaytana ge ena nafs waswas deni kadi gada vecche waran rangale waran hivvaru gada miyeka bimeti himmane salam kurima salam balano ti gotuga mati honnar mika hala raddu shaytana dene mika hala raddu ena dene kale moloviye gada vegane woniye manak shaytana midetere wannala ekan manawe ganna miha ekan riti ko ziratteri ko dene shaytana visnadigen enamas iswa mihaya allah subhanahu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani malaika be kanu raddu debane amu gotega mihunge terega mi masala jehuma kimi shaytana midetere bade kurakan em kit Quran Allah Taala wahi kurawani kul ibadi halega faanati man ilah galta kunnam vidal wash yaqulu allati hiya ahsan ebbe ko anebbe ka wara riti bahum wahaka dakkash heo baste ka koneka ka bunashe ki begen heo baste bunammi eka koneka fuhi nuwa gota eka koneka ka hinhama ruje kala basta nubunam wikibe bunashe heo bas hinhama jehe kala bas nutana waswa kala hituga jehe kala wa kanuta kaheu bas bunashe kibegem inna ash-shaytana yanza'u bainahum fa hamaka shurun emihunge tere shaytana wannane emihunge tere fasada kurun
shaytana riti bahum wahaka dakkanje emmennawas emihunna ekashigama gota rangala ekaku anekaku deranuwa gota ekaku anekaku hitukanu jehe gota riti bahum heo bahum wahaka dakkanje sawakimi Allah wahi kurabani inna shaytana yanzighu bainahum akashon shaytana wannane detere inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina amakashon shaytana ve insana wara hadawait perkam bodu miheggodu එයා බුණලේ බහකුම් බස් බුණායර ෂයිතෝනා මේනගේ මසක්කේ ෆරානා මේ මියුගේ දුරුපුර එම්මේ කොඩ කොඩ බහකුම් දෙන් ඒනාගේ මසක්කේ ෆෙෂීමා ඒ වාන වර පොඩු එච්චක එහෙම වෙගෙන් අල්ලාහ් වහී කරපණි ඒ රසූලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුල් කලෙක් වන් විදාලවා ලි ඉබාදී තිමන් ඉලාහ වල්තකුන් යකූලු allati hiya ahsan මිස්තකුන්ගේ මෙදුගති බෑමෙන් එබ්බේ කණබ්බේකු වර රීති බහුම් වාක දක්කාශ heo bas muna heka konek sababaki shaytona wannane no shaytona wannane ehme mitanga wes e naraddunu dinima shaytona raddu dene ena ege manake enage hita waswas wadda dene kale molo wecche kale tihiri mihara mikamuga sabitu weti ena eheri kalege macchak aniyaweru fay khaliyek machan aniyare fayti ena ehri emme mahama rangale tigoy ngam islam dinu ga onnani enno emi hadis waswatakum awon menna ege medie aden efoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam itur hadis wasfule mita gennawa fumani mi babuga aisha radhiyallahu anha ga ari riwayat fa hadise ekamana vidal wani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إني لأعرف غضبك ورضاك هم كشورم تمن كليغ فانو engi wada gannawa e kamana ruliya issahunna nyaas adi ruhigen hunna nyaas mitanga ruli engam bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke aisha radhiyallahu anha kon ruliyam yannani kon ruliyan annani rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke aisha radhiyallahu anha ruli mitanga murad kure famani ei amukon anghenon aisha radhiyallahu anha no ta amukon anghenon annane ruli haassagotegga ekakabara gina mihuna idegen ule mihe pecciya ekhala kantattaka e anna ruliya mikeni ghirati ekam mi ruliya ki mi ghiratteri kamuge mingan walman menda mi hadis pasfulon egiganda rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasule enamas ekalefaanu ga ambi amikambalmas ekalefaanu detere hin amanu jehe kambain hal amukun huriya angenos mika bagutan anna ege mingano mi hadis bas fotta ko engen dan ghirat terikam ad ekakavra ginai mi hunna edegen ule mi hakavjiyama tahammal kurajhe membaro iturwane ei emi hun en hasada verikamek ge sababun anna roli verikamek ge sababun wa kamenno emi hun firinde ke walo ebbe ge sababun kunna kamenge enma se waki mingade ge terega wa kame e mingado tere wanama ei malama illibigemma kamenno e duniya ge allah le vigoinge duniya ge le vigoinge ekege anekege onna kudi hinhamanu johonta ki duniya duhakos filadane chennon e rahmat termis ambimbias firimias en udane duniya gen ekkoshe hudu rasulun nafs emkit qur'an allah taala wahi kuravani innal muttaqina fi jannatin wa uyun taqwa verimani suwarugega finkortawe udkhuluha bisalam aminin ebamihun aman kamay kon suwargeta kabannane wa dunima ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين دين ميهم سوارك ودنيما دين الله سبحانه وتعالى ميهم هيتكم روليوري كما كمبدون تيكون نانغواني دين يدوهم فريقن دين نانا نبس رولي هينغ مرجع كمان نانا إسوارك كمان وينوا إهم باي حديث تكو إنك سوارك ودوم كورين الله سبحانه وتعالى مستكم سوارك قالوا ورين فينكم في مروانه كورك ekorum fem verima emiyuge hittaku ga honna mi hinabukan ekko filadan diyama den migota rolinana ekama duniyega armen gehen eharmen tahammal kuran gehene ekama ko ega hamduli begwa mingada hamduli begenwa mingado anna bay mihun ghirat terikama ki
firimiha ge faratun fenna mikhala kan tettakuga firimiha diriule mundagu warko ei ki ghirate hamduli bigama ghirate hasuka mikhala kan tettanga ekakavra gire mi honna innawa kaima firimihaya diriule mundagu kolla mi hongole ghiratu ge namuga එනද්දෙන් ඊතර දිරිවලන් කොරියන් නොගෙන්දේ වර දිරිවලන් දති කොල්ලාමෙන් හරදු බොඩකොග්ගෙම් යස් නොත ගෙල්ලුන් කොම්මස් කොතක දීගෙම් යස් මී ගීරත්තර කමෙන් නොමි හම්දුලි බෙගම වාකමෙන් මේ අදිස් වස්රොත් තකුන් එගෙන් දාන ඒගේ මින්වරෝ හම්දුලි බෙගම වරකී කිහාවරෙක්ක නොත මලාමයි ලිබෙගෙන නවා මින්වරකී ෆාෆ වෙරේ නොවානි කිහා මින්වරෙක්ක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කුරබ්බේ قال රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉන්නී ලා අරිෆු ගදබකි Hamakashan timan kale faan dege hinge wada kanna kamana roliya isse honna nyaamo waridaki adi kamana ruhi fa honna nyaves qalat kamana danna fi qultu wa kayfa ta'rif dhalika ya rasul allah allah ga rasulay kale ge faana kinen hiye ngene kam wahiyen hiye wahi ge zariya hiye nota kama begotun wahiyen ay noti kun kinen kale ge faana hinge wada kanna woni kam ehinduga ekamana vidalwani ekamana vidalwani innaka idha kunti radiyatan hamakashorun kamana ruhigen wanyamu qulti bala wa rabbi muhammad kamana buname nuneke muhammad ge faana ge rabbu gandi buname huwa kuremi gota muhammad ge faano mi lafzu nangawagi wa idha kunti sakhitatan qulti ehnas tiba rulib aiswa kamuga wanama bunawe wa la wa rabbi ibrahim ibrahim ge faana ver rabbu gandi buname qalat ehmana ekamana hinduga vidalawiye qultu timana dennevim ahjal te deketi tiyetikan hinga gote lastu uhajira illa ismaka kadege faana ge namfulu menwi timan kamana gulun kadal namfulum menwi hijranu kurame එහෙම මීගෙන් ගෙච්චකි ගුළුම් කෙනමුගා දරජතකෙන් එබවරි දරජතකෙන් එබවරි මිමින්වර මී ගීරත්තරිකමුග හම්දුලි බෙගමාර හින්හමනු ජෙහෙගෙන් ගේග හිෆාගෙන් ගුලේ තකිති හලාක්කෝ නෆ්සුතක ගෙල්ලුන්දි අදාවත්තරිකම් ෆාලකෝ රුලිවරිකම් ෆාලකෝ මී කිනු මී හම්දුලි බෙගමා මෙම්බර එහෙම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාලවනි timan kamana kalege faanoge namfulu menuvi hijranu kurame namfulu menuvi dunu kolla e minbarashe e hame kanin na minbar e mige mi hadisun egegen da ichki gulun kenuga tafatu darajataken ebo darajataken miha ko roliyai swiyamu enage hinhamanu jehekam අනිකයන් ඉහසස් කොල්ලවේ කොම්මේ මින්වරකි මීග තෙරේ මින්වරකි බයිෆහරුන වරගිනෙන් වාහක දක්කම වරගින වාහක දක්කවලෙ මේ කමකා හින්හම නුජෙහෙගෙන් එන දක්කා වාහක මදු කොල්ලම කීවස් එක්කල ගුඩුම් කින්නමගේ මින්වරේ මාලිමාමුල් බුඛාරි මි බාබුගා මි හදීස් ගෙන්නවා ෆිමණි ගුලොන් තක් කින්නමගා දරජතකෙන් එබහොරි කම්බයා आमुको गे ज़ियारत कुरान आमुको गे कं आमुको ज़ियारत कुरान मीहबु एव्वेस कहल समकानुला एना ज़ियारत कुरम मधुकोल्लु मिसाल कमका हिंगा मनुज हुनीमा एव्वेस वन्नान मीगे तेरे मिंबर गुणम केंडमगे मिंबर एनवेस हदीस तवगा मिवा वईद तम्य मिंबर के एक्को गुणम खणा ए मिता आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदाल फमवणी तिमन कमना hinga marjewa gottawga kalege faanuge nam fulu menuvi dunu kurabame kalege faanuge nam fulu menuvi dunu kurabame mi ghiratteri kamuga e kamana ebe kamanu kantak kore min wara adin mi hadisun libayturu faadaiki huwa basfulu huwa kura iruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke namfulu sida gane huwa nukurven wa Muhammad bune huwa nukurven wa rabbi Muhammad keda Muhammad ke faanu gar Allah gandi menuvi nukurven hoye Allah subhanahu wa ta'ala ke ismu fulu menuvi benu nukurven huwa gaye
bay batil firqatoge mi hom mi hadis takon maana nagagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandebba huwa kure ennames ei bidu aberi gote rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulo zikuru koshe na huwaye nukurebe aden e foga al imam al bukhari ituru hadis bas fule mitagen nawani babu man hajara akhahu sanatan enage aha en aharwanden gulum kandalun nanget babu adwes miyannani gulum kendomuge nobakam bayan kurmattaka aissawa hadis bas fulta mane ki duniyawi kankamuga dini kankamuga duniyawi kankamuga gulum kandalumuge nobakam adi faafaga gulum kandalumuga tafatu darajatabba emmenna ki ek kame if faafe miho kurias ves emmenge ege ukubai faafriwa nisbatu evvarunwa hama ek kame kurani if faafe kurani kam bay faaruga ifaafa kura gotum note ifaafa ge natija nubawa minbarakum boduwe danege ukubai gulum khandalen tinduwas hadis kawti evvar ginavejja ehudde nune halalen nune mihar mita bayan kun ahar vejjiya den kinatwa gulum khandalakin ahar vejjiyama den kinatwa wani kam bayan kurmattaka daftafat darajatan hunna kama gulum khandalam gen ubakam bayan kurmattaka mi babu al imam al bukhari gen nawafa mi wani egotum mi babu ga hadis gen nawafani ubayyo خراسة السلمي أريهم كما كلفان بدال وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كتب من كلفانو أدو السبيم من هجر أخاه سنة إناج أخا إن هرواندين قولون خندالا في ميهكي فهو كسفك دمه فهي أميهكو إنا لي أهروالي فدي أميهكو إنا لي أهروالي فدي سبكي එනාගේ ෆාෆාගේ බොඩුකම් බයම් ආහාරෙන් වාන්නෙන් දෙමීහෙකු ගොලොම් කණ්ඩාලා අෆතු එනාගේ අඛායා ගොලොම් කණ්ඩාලා එන් ආහාර වෙජ්ජියම එයි එනාගේ ලේ ඔහොරවාලම් පදකමක ඒ කීපෙගෙන් මිහා ෆාෆෝඩු එසවකි ඉස්ලාම් දීන අයි ගොලොන්ත දමහට්ට ඉස්ලාම් දීන ගොලොන්ත දෙමහට්ටමක් කට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෆාත් හුකුම් තක් තර්තිබ කුරබ්බා ෆති ආහාරමගේ දිරියොලමගේ හයාතුගා එගොතුම් ෆර්ද් ෆස්නමාදා fasnamada jamaatan aiswa ramadan maha eid duwastakata faatu ijtimaatan anna duwastan ais mi huriha kamen eseka koneka ka baddal vedarwas hita echen narafiya edem waram dirakame waraddav ehmema mi huriha kame tartib veganar aharwa irves ekkada demihonge hita mikamuga ibes asare nokofiya ei warabbodu faafeke e asumita ngai bayan ekam gulum khandalen aharem warwadne heda kofiya ei enage aha lehorwalum fadakam lehorwalum ki hanikay dinu hamalay dinu efade faafag ahare vejjikamuga wanam aden hadi hamaya ko mikama dalil goromta kaituru hadis wasfule gennawa fa imran ibn abi anas haddathu imran ibn abi anas vidal wani kalege fano أن رجلا من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب كلمة الإسلام بدأنا بكلك بدارون كون أدوستري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه هجرة المسلم سنة كدمه أحرب وان مسلم كقولم خدال مكي أينا ليه هرم فدك كامكي هما ميمانا كحديث هما ميمانا كوا حديث ربا كربافا ميول أدين يفعل الإمام البخاري ترى باب الجنافني باب المهتجرين قلنا تكنا على ميهم نعند باب نوتا بنا بدانا باب المهتجرين دميهم قلنا تكنا دميهم جه واهك نباكم نعند ونو باب كوريجا أي هجرة المسلم مسلم ميها قلنا كنا لهم بيفهر أننا إفراتو අනෙක් බාසහර ගොළුම් කණ්ඩායම් ගන්නාන දෙෆරාතුන් එකී එකෙච්චකස් එහෙම අලිමාල් බුඛාරි වකිම් මිතමේ බාබ ගන්නවා එහෙම ෆරත් මහමන් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ හදීස් වස්වල මේ බාබුග කීරුගා අයි හැම එකනේ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ගොළුම් කණ්ඩායම් ගොළුනේ ඒ වාහකාගෙන තේ රිවායතුගා එක මානේ කි ඉෆරාතුන් මි ගොළුම් කණ්ඩායම්ගේ බාදේ
මිහාරු අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතා මේ බාබු වකින් ගෙන්නවා ෆමණි බයින් හරිතෝග දෙෆරාතු කීකිච්චකස් මිකන් කරේ මේ දෙහාලත කීස් නුරක හාලතකම් බයන් කුරමට්ටක අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතාංග මිවාහක ගෙන්නවාෆා මිවනි මිතාංග ගෙන්නවාෆා හදීස් වස්ෆුල කීමේ කුරීගා ඉස්වේ බයාම ගස්ෆාවා හදීසෙන් ඒ අබු අය්යුබ් අල්-අන්සාරි ගානේ රිවාෆා හදීස් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරමනි ලා යහිල්ලු ලිමුස්ලිමින් අන් යහ්ජුර අඛාහු ෆවක 3 අය්යාමින් तीन दो हफ्ते गिना दो स्वादे मुस्लिम को एना के अखाया गुलम खंडाला हुरुम हुद्दवे के नवाने यल्तकियान इदमे हम बदलवे फयुरिदु हादा व युरिदु हादा इदमे हम बदलवे मीना वस्वरगस्ते एना वस्वरगस्ते एककवस गुलम बाबा का बेर में नवे व खैरुहुमा इदमे हम तरंग में हो मी हकी अल्लदी यब्दा बिस्सलाम एक इदमे हम तरंग में हो मी हकी एमी हम तरंग सलाम फशामी हाय सलाम करूं फशामी हाय स्मिदेमी हम सलाम करूं न तदगुलम कनाल मट्टका इनमें बॉर्डर वाले अदा कुरान शैतान को मिहकस वस्वास यानी खाली तेरी हागु गए खाली नो जे है ना को मेहने ना गुलम बाबा गुले कशे ती होरी हमारा अंगला शे एकहाला विष्णु तक गेन्ना ने कम नबी अससात करमनी इसबे एक गुले पे गुलम गायन कुरमट्टक सलाम कुरा मिहाय एम्मे हेयकम बोडो वेगम मणि देम इतर बस हदीस बस फले हामी बाबु गेन्ना फहम कुरीगस गेन्नस्वा हदीस बस फले अल-इमाम अल-बुखारी बेनु मणि मकसद की बाइक हालत का दिफरातों में की केच्च कशे गोळम हडार अने बाहत के फरात एकम बया कुरमट्टक इतर हदीस बस फले गेन्ना मणि हम कुरीगस गेन्नस्वा हदीस बस फले हिशाम बिन आमिर गाने रियाफा हदीस कलेफान विदालवनी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवनी कोत्ती मन कलेफान अडव सरीम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन युसारिम मुस्लिमन फौक 3 लयालिन तीन दिवसमांदे देकोळ वेरिकमा एको अदा देकोळ वेरिकमा एको गुलुम कनालन बस मुस्लिम का हुद्दवे के नुवे अने मुस्लिम खाया मेदो फइन्नहुमा मा सारमा फौक 3 लयालिन एदमीहुम गुलुम खंडाल मुगा तिंदु हवर गिन दो तिबेहा हिदकु फइन्नहुमा नाकिबान अनिल हक देबिहुम वस्मनी हक मगुन किबावे गन्ने मादामा अला सरामिहिमा एदेमिहुम गुलुम खंडाल मुगा देमि तिबिहा हिदकु व इन अव्वलहुमा फैअन यकूनु कफ्फारतन लहु एमिहुम केतरेन इसवे रुजू अवामिहा यकी रुजू अवामिहा एमिहुम केतरेन इसवे रुजू अवामिहा एकम मेगनाने एना कुरेवनो फाफा के कफ्फारा के गोतुगा सबकुहु बिल फैअना रुजू अवुंगा इसयती वेगेम व इन्नहुमा माता अला सिरामिहिमा लम यदखुल अल जन्नत जमीआ එමිහුන් දෙමිහුන් දෙකොළ වෙරිකම රුලි වෙරිකමුගා කුළුන් කඩාලාෆා වණිකොත් දෙමිහුන් මරොජ්ජකමුගා වානම එකක් වෙස්සෝරුගේ නවන්නානේ එහෙම මිතා මේ හදීස් වස්වලත ගෙන්නවා ෆෙමි වණි මේ කමක නොබාකම් බයන් කුරුමා මිකම් බයින් හාලෙත්තෝගා අන්නනි දෙෆරාතුන් එකීකම් බයන් කෝ දෙෆරාතුන් එකීකම් ගුළුන් කෙනෝ මේ අන්නනි බයින් හාලෙත්තෝගා දෙබෑ මිහුන් නොත දෙෆරාතුන් එකීකම් බයන් කරා අදින් එෆා ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඊතුරු බාබෙ මේ ගෙන්නවනි බාබු ශහනා शहना नंगे बाब शहना अरबी बहु मिकियनी माला फुरुमा कुरी के दिया बाब तक औरक गुलम बाबे कुरी का ये गुलम खेनो गवा मिहार मियाना ये गुलम खेनो में मगुफही वा कांतत्तो के तेरे में इसको मुन्ना कांतत्तो बयान शहना मिकियनी मीहेगे हितुगा अनेका या देतरेगा उन्ना अदावा इत्तरिकं हितुगा फुरेज्ज मिहा मिकियनी एनागे एरी ते कुलबेरिकम अरबी बहु किया इच्छे शहना हिंगोती अदावा इत्तरिकमा रोलवेरिकमा एको फुरिफा एनागे अहा एट्टका दें इहा हिसाब एनागे अहा किवाकम दुआह कोस दें हे ओकमन एना कन्नो फेना एना एवरन अदावा इत्तरिका एनागे अहा एनागे हिंगोती फुरिफा रोलवेरिकमा अदावा इत्तरिकन एनागे अहा या हितुगा दें हिसाब मिफा मिहालतम मिहा दियामका दें एनागे अहा के विसरंगलो कम एना कन्नो फेना एमी गोथन अदावत्तिनुगे नुबाकम बयान कुरमट्टका मी बाबु अल-इमाम अल-बुखारी गे नवाफा मिवणी किहिन मीहे एमीहेगे हित्तकुन अदावत्तिरकम रुलिवेरिकन एनागे अखुन्ना देतेरे निरेने एक जवाब की अदावत्तिरकम देकोळवेरिकमन हुरि सबबुतका दुरहेलियो हेम अल-इमाम बुखारी मितांगा मी
babu gennawa fani mul mikama golon huri hadis wasfultake mikama golon huri hadis wasful adi golon ta demehettu mattaka wa kantattan ena dirwan jehene na kibaga ena hituka ba emme hunnaki ma kurisure mikama farwa koda kore fawati begem abdus mihunna roliveri kan hituka honna mihun naik ka kantattaka dimaa furikan kam gisafuna pati me evada mihun jeheni furatama kamaka ruli annam meduveri wasab anika adawattirwa meduveri wasababuta denegane ekantattaka duruheliwa adi eka kwanika ka gulun demehettuma wasababuta denegane ekantattakuge ena hifanje erang ena islahuwa erung enage e aada filadane al-imam al-bukhari mibabuga genwa fani abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fa hadith e kalefan vidal wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurave la tabaghadu tibamihum ibbeku anibeka rulina nash mi sabab mi de kolori wasabab gulunta kene me dorasa ruliyaw ekak waneka kodike rulina nashe wala tahasadu ekak waneka ka hasada verinwashe wasada verinwashe wakunu ibadallahi ikhwana adi allah ge alutaki gotuga tibamihum ibbeku anibeka ahuntaki kamuga wash ibbeku anibeka ahuntaki kamuga wash aden itur hadis wasfule mita gennawa fani mibabuga abu hurairah radhiyallahu anhu garin riwafa itur hadis wasfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani qala tajidu min sharri an-nas yawm al-qiyamah inda allah gazatu qiyamah dohga tiba fennane imme nobami qiyamah dohga wakmita zikr kurabba qiyamah dohga fennane imme nobami ke kutuga watan fennane tibaya zal wajhain demunu ge veriya allah gazat ge emme nobami he gotuga tibaya qiyamit doga fennane demunu ge veriya alladhi yati haula biwajhin mihun karyan ena annani munaka genne wa haula biwajhin mihun karyan ena dani munaka genne mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba famiwani qiyamit doga tiba fennane waragina kantatta mita ki ve kotan be so hadis kurabba waragina kantatta ka ki duniya ga furi kan ega haqiqat ke nege duniyage forever ennamas qiyamah do mikant tafalwa qiyamah do bay kant tafalwa qiyamah do ga saafuko engige nani emiya komme beke sepeko ga afilu efa wakankam ennamas eduwa ga ekankan egonima ekura hitama ekonnen bes manfain ekak bes nukuran hemege me mita rasul hadis kurabba famani qiyamah do fennane qiyamah do ga tiba fenna emme no bani ema amil nafsu abades kengulen jehene qiyamah do ga ena mikantatto ga hagigen enge mihakan ena misalakan mihike gaga mihonnani effahar mihen demonu ga veriyekan ena miheri efa dunne misala ena ekkala fa ghafil fawat ena abes nege ena kige mihekka mihen hotta qiyamah do me geni den edo ena hitama kurimaka bes manfain edo no quran ekamako amilla nafsu duniyage hisab koffa amilla nafsu ge gaga honna nedeve kantattan duniyage islah ko duniyage kama hitama ko den ek nangol quran gol fiyam qiyamat do hitama qurame ge tere konno wan heme nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani emme no ba kam bodumi tiba fina qiyamat do ho gaye qiyamat do fennan ei demonuge beriyay mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba famani ena ebbege karya dani emmuna kagenne anebbe karya dani anemuna ege mane kinusa ebbe karya gossa men mihige wahaka dakama ena hamdu ko sana kiya ena waroge molo mihe konekkam hada wahaka dakkawa hama anem miha karya gos ena warnu ba mihe nem mihe gota hada wahaka dakkawa mi demunu ge veri hama ekake emme nafse hama ekake ena hama ena ekam ena men mihe karya goswa ena bed wahaka dekki gota kanno aneka karya gossa wahaka kinafar ena ge amilla nafsla maslahatu uri goi gotan ena mi wahaka ena amilla nafsuge maslahatu uri goi gota bara mi wahaka kanno mi unaki mi giya meddoga allah hazratuga emme nuba mi gotuga fennane mi ya mattar wegen mani munafiqun kiwasmi mikala ba de gotak antak kurabe ekaw mi honge faafe ki ma bodu faafe munafiq ekasabon emi hon narakaga emme adiga tibe mi honge gotuga wegendani hadis bibabuga itur hadis wasfultan e bahuri ehnamas agme den baaki hori hadis takiyani den onna majlihe ga inshallah dua ki allah subhanahu wa taala alamenna mi
ඉස්ලාම් දිනුගා angwa debba fawa riveti adabuta kun zineteri unge tawfiq debban adi mi he amalta agun me kuriga besmane munefa mi komme he amalaki Allah tawfiq debbi ala kabba kanake alamennaki e tawfiq devi fawa baikam galevum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh